Miss Awllên cùng sáng đi là sau đi là thu Vaiphei khăn thua đi ngà thì cũng gần mất sập bèn Miss Awllên second runner up go ahead đi ô contestant number 10 Rudy Melhoi. This is a moment. First runner-up, title AP beating in Organizing Secretary Awllên Awllên Mang Vaiphei stage na mahong beating in Itiloy. Miss Awllên cùng sáng đi là sau đi là thu first runner-up cùng đăng hilo Nungak Melhoi mama imit ngayon imu Nungak Monica contestant number 5. Gift voucher and B skincare rapat. Pwedeng inlay itil ngaloy. Di apatin le gift hamper. Pwedeng tingin le itil ngaloy. Koma malamang hong din nung si taksan. Silang kai hi camera hoy tak tak kikap ding hi nang wa ho tan le lag thai hi tan le tangwal ho kha ai thai le lung si taksan anung lama pat hong kaping la su ki pau bina kapat ma ding Miss Awllên crown ball di hitawu. Miss Awllên crown a ball pick ding in. A title a pick do pick ding organizing chairman Awllên
pu kai som lal stage na mahong dingin ichilo hi ki pa khom tagin Nungak mani itial dokta khat na lai he amau pathuma dinga hin cozy world ten dinner lunch amau pathum zong sia amau pathuma dinga hin a family te zong sil to cozy world do jin khu venga khun adu du avanek thei dungun ahum offer wa he cho ti hi le organizing chairman pale ki sajau sa ta na chu to ni thaguda Miss Awllên cũng sáng đi là sau đi là thôi Nungak Melhoi tắc máy Vaiphei khắc thua đi là Miss Awllên he must have been again contestant number Miss Awllên 2023 goes to contestant number 6, Miss Elizabeth! NB Skincare gift hamper pay topic dingin ikaw ay ichilo hi Zilang kai hi live coverage ki ball hi professional cameras le ki koi hi ji ga chun dal le camera ki lak pi ut mai ahumok tai lut lo ding ti kha iwa ki het sa ko hi tuhin atomy te gift hamper pay topic dingin ikaw zom ngaloi